Dobro večer, poštovani gledalci. U Aspektu večeras govorimo o novom svjetskom poretku i odnosu velikih sila u svijetu. Balkan između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Koliko sami možemo uticati da u obračunu velikih ne budemo kolateralna šteta. U studiju Aspekta večeras su Igor Davidović, bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, drago mi je. Vladislav Jovanović, srpski diplomata, bivši ambasador Jugoslavije, bivši ministar inostranih poslova Srbije. Dobro večer, dobrodošli, gospodine Jovanoviću. Miloš Šolaja, profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci. Dobro večer, gospodine Šolaja. Dobro večer i hvala na pozivu. I Tvrtko Jakovina, profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dobro večer, dobro nam došli. Hvala lijepo. Prije nego što počnemo razgovor o temi koju sam najavila, uključit ćemo se telefonom i porazgovarati kratko sa Đorđem Miloševićem, politologom i stručnjakom za međunarodne odnose iz Vašingtona. Dobro večer, gospodine Miloševiću, da li nas čujete? Dobro večer, čujem vas odlično, hvala na pozivu. Novi američki predsjednik Donald Trump stavio je interes svoje zemlje iznad svega, pa i dugogodišnjih savezništava. Cijeli svijet očekuje njegove prve poteze. Kažete nam kakva je atmosfera evo nakon nekoliko dana u Vašingtonu i cijelim Sjedinjenim Američkim Državama? U Vašingtonu je u ovih posljednjih par dana bila veoma uzrela atmosfera, iako je vreme kišovito i tmurno. Građani Vašingtona koji su u velikoj meri glasali za Hillary Clinton, preko 90% ljudi je glasalo za Hillary Clinton i na prošlim izborima nisu zadovoljni izabranikom njihovih sugrađana iz ostatka Sjedinjenih Američkih Država. Tako su pre 2 dana u velikoj meri izašli na ulice da protestuju upravo Trumpa, njegove politike i njegovu retoriku koju smo imali prilike da čujemo i pre izbora i nakon izbora se zapravo nastavilo istom tom retorikom. Ja očekujem da će prema njemu biti upućen veliki pritisak pre svega stanovništva iz gradova, jer njegovi glasači su opet iz velikog mera dolaze iz ruralnih sredina i Sjedinjenih Američkih Država. Jesu li se prevarili oni koji su mislili da će biznismeni iz Njujorka promijeniti svoju retoriku koja je bila tokom izborne kampanje? Pa ja mislim da su oni napravili veliku grešku. Čitajući američke medije, mainstream medije, ovdje su ipak svi očekivali neku umanjenu, odnosno neagresivnu retoriku nakon stupanja na dužnost predsjednika Trumpa. Ipak to se nije promenilo i njegov govor na inauguraciji nam govori da zapravo on čvrsto stoji pri svojim stavovima koje je propagirao tokom kampanje. Najavljuje se taj neki novi poredak, odnosno prije svega odnos Amerike prema ostalim zemljama u svijetu i ta savezništva. Šta će se desiti na tom planu? Kakva su očekivanja? Da li je realno ovo što se očekuje u ostatku svijeta, a to je promjena kursa dosadašnjeg? Kao što siguran sam vaši gosti veoma dobro znaju, spoljna politika Sjedinjenih Američkih Država se menja veoma sporo. Ona se menja, ali to je kao jedan veliki brod kome treba vremena da nema naglih skretanja po mom iskustvu. Ono što je očekivano, a to je neka Trumpova borba sa establishmentom, po mom sudu ne ide baš u tom toku, jer to vidimo iz njegovog izbora najbližih saradnika. Do sada su potvrđena 2 člana njegovog kabineta, ovo je bivši marinci i generali iz roda marinaca i ja mislim da i ostali kandidati su uglavnom deo tog starog republikanskog establishmenta. Ipak prema našem regionu može se očekivati neka promjena, pre svega iz razloga što generacija političara demokratskih i diplomata koji su pratili prvo Billa Clintona, pa onda Baracka Obamu i na kraju Hillary Clinton odlazi i gubi svoju funkciju. Tako da očekujem da ono što bi moj savjet bio političarima sa Balkana, pre svega iz Banja Luke i Beograda, je da pokušaju da uspostave što bolje kontakte sa novom administracijom, ali ne
ciljajući na Trumpa i njemu najbliže ljude, nego na nove ljude koji će se baviti Balkanom. Profesore, hvala lijepo što ste odvojili vrijeme i javili se u Aspekt televizije Republike Srpske. Hvala vam na pozivu. Velik pozdrav. Evo nas ponovo u studiju. Gospodine Davidoviću, za vas prvo pitanje. Čuli smo profesora Miloševića i neke, ajde da kažemo, prognoze i puls taj koji je danas u Vašingtonu nakon najava da će se desiti nešto novo. Šta vi mislite, profesor Milošević je govorio između ostalog i o toj nekakvoj promjeni prema Balkanu. U kojoj mjeri bi se ona mogla promijeniti? Pa znate kako, ukoliko dođe do takve promjene, ta promjena će biti prije svega motivisana i, da kažem, određena promjenom američkog interesa na ovom geografskom prostoru. Uveliko se govori o nekoj velikoj promjeni američke spoljne politike ili spoljnopolitičkog kursa gospodina Trumpa. Sigurno je da će do promjena doći, ali ne zbog toga što je pobjedio gospodin Trump. Do promjene mora doći po sili okolnosti zbog toga što jednostavno današnje prilike u svijetu pa i u Americi nisu istovjetne sa prilikama kada je izbore dobio nekada predsjednik Clinton ili, da kažem, prethodnik gospodina Trumpa, predsjednik Obama. Promjene su dakle prije svega neminovne i one idu prvenstveno zbog američkog interesa. Onoliko dakle koliko je Amerika jaka iznutra, toliko će biti jaka i prema vani. Biće jaka iznutra onoliko koliko se nagodi sa ključnim partnerima. I ako se nekada govorilo o onome ko su o mu čemu danas se... ključni partneri? Pa znate kako, od pada Berlinskog zida u narednih 15 do 20 godina govorilo se o kolapsu ili o padu Sovjetskog saveza. A sada se govori o činjenici koja se zove Rusija na međunarodnoj areni. Prema tome, američki interes je da se dođe do dogovora, sporazuma, partnerskih odnosa i to nisu moje spekulacije. Riječ je o nečemu o čemu je govorio još i Samuel Berger kada je govorio veoma afirmativno o divnoj poziciji za početak novog milenija, krajem 1999. Ili, da kažem, početkom prošle godine Henry Kissinger u svom članku koji se zove Vizija rusko-američkih odnosa u novoj eri. Prema tome, Rusija mora biti partner, onakav kako se Amerikanci s njima dogovore. Postoji nešto konkretnije, s obzirom da je Rusija oduvijek morala biti partner, jel? Bar je to logika nalagala, ali i nije baš tako bilo. Pa znate kako, neće biti istovjetni partnerski odnosi u okolnostima kada je Rusija bila orijentisana na vlastitu rekonstrukciju, ekonomski oporavak i, da kažem, na neke nove okolnosti nakon pada Berlinskog zida. Ili, da kažem, sada kada Rusija ima drugačiju poziciju, ambiciju, želju, alate, spremnost, volju i oruđa da se uključi na u rješavanje najviših problema ili najintenzivnijih problema u planetarnom smislu. Gospodine Jovanoviću, očigledno je da je Donald Trump počeo da realizuje u malim koracima, jer je tek čovjek stupio na dužnost, ali ono što je govorio je očigledno da više nema dileme da li će sprovoditi ono što je i najavljivao. Kažete mi, ima li Evropa, cijeli svijet, kako pišu mediji, osjeća se nesigurnim? Postoji li razlog za to? Šta znači to Trumpova nepredvidljivost? Prvo da se podsjetimo, da damo definiciju stvari. Trump, onakav kakav je sa onim izjavama u kampanji i sada kao predsjednik, je u suštini izveo jednu svojevrsnu političku revoluciju u Americi time što je osporio dosadašnju spoljnu politiku i unutrašnje, pre svega, ekonomske poteze i što je suprotstavio svoju bazu, on kaže narod, eliti, odnosno establishmentu, koja se osjeća ugroženom ne zato što je prozvana, nego što će polako da bude demontirana u procesu u kome on bude formulisao svoje stavove. Pitanje je da li će on u tome uspjeti. Jer je već osporavan tokom kampanje, osporen je i sada. Od čega to zavisi konkretno? To zavisi od odnosa snaga. Jer ta elita, establishment koja je izgradila svoju moć u svim oblastima života u Americi pa i u svetu, gradila se već 12 mandata raznih predsjednika i oni imaju svoje stečene interese i prava i on se neće lako dati. Tako da će novi predsjednik biti okružen mnogim teškoćama, mnogim problemima koji će ta elita da mu stvara. Ne samo demonstracije, nego i razne druge stvari. A drugo, da se postavimo, nijedan predsjednik Amerike nije bio svemoguć. On je bio moćan, ali je bio okružen, morao je da deli svoju vlast i sa kongresom, a ovog puta će morati da računa i sa raznim oblicima obstrukcije koje će elita da na prvom mjestu? Ko će ga obstruisati konkretno? Ta elita će sprečavati prvo da on demontira naftu, onaj sporazum
o Severnoj Americi sa Kanadom i Meksikom, a onda da demontira ovaj ekonomski sporazum sa Evropskom unijom. Istovremeno će se suprotstaviti povlačenju onog sporazuma sa Pacifičkog okeana, trgovinskog, koji je po njemu štetan za Ameriku. Znači, jedna je stvar proklamati želju i nameru, a druga je stvar ostvariti, jer su na tom putu mnoge prepreke, a njegovi potencijalni protivnici bilo gdje u Evropi ili drugdje nisu bez svojih moći i mogućnosti. Tako da je jedna situacija koja je poprilično neizvesna. S druge strane, on mora da uzme u obzir strategijske, dugoročne interese i geopolitičke interese Amerike koje formulišu drugi i daju predsjedniku. A to je da se Amerika postavi prema narastajućim uticajima novih oslonaca moći, Kine, ne samo Rusije, to je Indija, Brazil i tako dalje. A najvažnije će mu biti cilj, zato se on i ustručava da daje negativne ocjene u Rusiji, da pokuša da Rusiju odvoje od Kine. Gospodin Šulaja, evo ostavimo kratko još na komentarisanju unutrašnjih odnosa u Americi, apropo ovoga što je govorio gospodin Jovanović. Kako će se on moći izboriti, znači sa demokratama, pa unutar svoje političke opcije, ali i sa agentima CIA? Kako ste vi razumjeli njegovo ponašanje? On je bio žestok kritičar prije nego što je došao na tu funkciju, ali logikom stvari vrlo brzo, prvi dan ih je posjetio. Pa, ovdje se mnogo govori o otporu Trumpa, zaboravljamo jednu činjenicu, ili nedavno izabrani predsjednik. Dakle, neke stotine miliona su dale glasove, naravno to američki izborni sistem, ni sama ta prosta većina ne znači pobjedu. Vidimo kako je to završilo. Na kraju kraja obično republikanci tako i dođe do pobjede. Sjetimo se samo Busha i Al Gora, jeli, prebrojavanje na Floridi. Ali to američki izborni sistem u stvar na neki način predstavlja jedan dvodomni sistem, jer taj elektorsko tijelo označava prostor Amerike, za razliku od glasova koji znače neposredno broj glasova. I u tom pogledu Trump ima zaista podršku. Ono što jeste, potpuno se slaže sa ocjenom da je to jedna od karakteristika novog međunarodnog poretka, ne bih ga, svjetski međunarodni se na neki način razlikuju u samoj terminologiji, ali je činjenica da ima nekoliko elemenata novog međunarodnog poretka, to je izbor Trumpa, bez sumnje, Brexit, jer danas imate u Ujedinjenim nacijama sasvim drugu konfiguraciju odnosa i odlučivanja. Britanija više ne predstavlja i Evropsku uniju. Imamo zatim neintervenciju Amerike u Siriji, to se odavno nije desilo. Da se jedna kriza privodi kraju, a da se Amerika tako aktivno ne uključuje. Šta je u stvari problem ovo što je rečeno da je ta hobotnica, biznis hobotnica napravljena, koja danas upravlja i medijima. To su informacije koje mi dobijamo. Jeste da Trump daje Americi jedan klasičan američki pravac koji se nekad zove izolacionizam, nekad unilateralizam, ali recimo izolacionizam, određeno povlačenje ekonomije na američki prostor. Amerika je i to u stvari ono što jeste novo u tom međunarodnom poretku, može se označiti kao, ako ne kraj, onda preispitivanje liberalizma i Vašingtonskog konsenzusa. Upravo i vidjeli smo sad nedavno i prije par dana u Davosu da se preispituje taj uopšte moderni, savremeni pojam globalizacije, da se preispituje narastajući populizam, jer taj liberalizam to ne voli. Prostite, samo se zaustavite na globalizmu, jer je prije njegovog izbora bilo riječi, skoro svi analitičari koji su govorili o tome, evo to je pitanje otprilike za sve moje goste, su govorili ne, SAD se nikad neće odreći ovakve koncepcije globalizma, ali ipak, evo kako vi govorite, nešto se mijenja. Ja sam rekao preispitivanje. Znači, kad govorimo o politici Sjedinjenih Američkih Država, ja ću naglasiti dvije stvari. Tu politiku, znači i spoljnu politiku, određuju unutrašnji interes, unutrašnji razlog. Prosječan Amerikanac vrlo malo zna o spoljnoj politici, a on glasa. Ovo je prvi Trumpov mandat, on se u prvom mandatu, kao i svaki predsjednik, bori za drugi, tek u drugom za istoriju. Ja? To je znači jedan pravac, drugo, Amerikanci se nikad ne odriču ideje hegemonije. Dakle, sad je pitanje samo načina realizacije te ideje hegemonije. Vjerovatno da je taj neki privremeni izolacionizam, ja ga zovem privremeni, on će sasvim sigurno takav i biti, dok Amerika ekonomski ne ojača na unutrašnjem planu. Šta je danas problem Sjedinjenih Država? Sjedinjene Države žive od proizvodnje oružja, izvoza kriza. I to je taj militarni kompleks koji su objavili. Vrlo malo ima, mislim ne malo, ali to je ipak najmoćnija država svijeta, ali daleko manje se
posvećuje onim robama koje su tržišno orijentisane, čiji je plasman i prodaja krajnje neizvjesna. Znate, kad proizvodite oružje, onda imate poznato kupca, poznato tržište, sigurno plaćanje i lako je biti biznismen. Upravo je to ta hobotnica ekonomska koja ne želi tako lako da prepusti svoju ekonomsku vlast i Trump je udario na to. Postoje neki drugi interes, postoje neki drugi krugovi i mi ćemo verovatno vrlo brzo u narednih godinu, 2, 3, pa možda i prvi mandat gledati da li će, kako će ići ta izmjena u tom nekom leadershipu biznisa. Gospodine Jakovina, gospodin Šolaja je pomenuo Veliku Britaniju. Hoćete li se složiti sad zapravo da je u Europi trenutno nepoznato ko je država broj 1? Donedavno je to bila Njemačka. Možete li sada reći da je još uvijek tako? Još više sada, nakon Brexita. Dakle, oko toga nema dvojbe, nego ima samo dvojbe kakva će izgledati Europa sa izlaskom, nakon izlaska Ujedinjenog kraljevstva. I ono što je, po mom mišljenju, najveći problem povezan sa izborom Trumpa, da je on toliko prihvatio Brexit kao dobar put, da je sugerirao, ili kako je počeo telefonski razgovor sa briselskim vođama, koja je iduća zemlja. To je ono što mene osobno... Upravo hoću to da vas pitam. Da li će on jačati vezu sa Velikom Britanijom, upravo zbog toga što govorite zbog Brexita, a na neki način preskakati administraciju u Briselu? Da, gledajte, Europa će se morati redefinirati. Dakle, u kom smjeru? Zato što ostaje bez jedne velike članice i zbog toga što je... Dakle, time je poslana jedna vrlo neugodna poruka. Nakon ideje koju su Amerikanci lansirali, o kojoj su Amerikanci brinuli zapravo, bez obzira na stoljeća evropskog promišljanja u ujedinjenju i onome što smo mi govorili još od Karla Velikog ili slično, ta ideja na način na koju sada imamo je američki proizvod, barem u svom začetku. Amerikanci su se brinuli za njega, NATO i sve ono što je stvarano je bila zapravo izgradnja evropskog zajedništva kakvog smo danas gledali. Ono što je pomalo paradoksalno sa Trumpom, taj projekt je donosio rezultate i za Sjedinjene Američke Države. On je donosio, po mom mišljenju, rezultate i za evropski kontinent. Bio je mir, bilo je blagostanje u jednom velikom dijelu kontinenta. Napuštanje toga koncepta je pomalo problematično, ili o tome možemo razgovarati. Međutim, u isto vrijeme, kao što je ovdje bilo primijećeno i od kolege iz Washingtona, vi imate paradoks da Trump postavlja nešto što izgleda potpuno revolucionarno, nešto što može sugerirati da smo ušli u 21. stoljeće koje će biti drukčije od 20. stoljeća, jer su te ideje tako nepoznate i populizam koji je eksplodirao, ali je njegov kabinet, ili barem ova imenovanja koja su sada najavljena ili koja su potvrđena, su ljudi koji su daleko od neintervencionizma. Dakle, Mad Dog, Mattis je sigurno netko tko nije suzdržan što se tiče američkog intervencionizma, tako da, pa i konačno budući državni tajnik, tako da konačno imate jednu situaciju u kojoj on šalje različite poruke koje nisu samo America first i uvlačenje unutar Sjedinjenih Država. Međutim, kontekst je, ja mislim, problematičan. Kontekst je toga da on podržava Brexit, da u Europi imate veliki rast populizma u različitim zemljama, da imate beskrajno konzervativne vlade u Poljskoj, koja je dugo vremena se smatrala da će postati stup Evropske unije, što je sada pomalo poljuljano sa ovakvim načinom. I ja mislim, samo zadnja rečenica, ja mislim da očekivati od Rusije da će pokvariti odnose sa Kinom, mislim da Rusija prvo nema veliki interes od toga i drugo, ne mislim da je baš u poziciji da kvari sa svojim mekim trbuhom, praznim prostorom u Sibiru koji je već penetriran od Kineza. Mislim da Rusija nije u toj poziciji. Tako da smo tu još uvijek pred puno neizvjesnosti gdje se može slutiti jedna linija Trumpove politike, ali ona ne mora biti tako revolucionarna kao što smo vidjeli i sad u ovim razgovorima. Je sad ona revolucionarna ili nije, gospodine Jovanoviću? Još ne znamo kakva će biti. Ona je najavljena kao nova, kao antipod dosadašnje politike. I u odnosu na Evropsku uniju, i u odnosu na NATO, i u odnosu na Rusiju, gdje se najmanje izjašnjava, verovatno zato što je Rusija za njega najvažniji partner u prvim nastupima, ali i Kine, koju više vidi kao
potencijalno glavnog protivnika, nego li kao zemlju sa kojom može da sarađuje i unapređuje odnos. Tako da još treba da sačekamo da vidimo šta će biti. Ali činjenica jeste da je on praktično stavio pod znak pitanja celokupnu spoljnu arhitekturu koja okružuje Ameriku. I prema njoj će se ponašati onako kako to budu zahtevali američki interesi. On neće biti samo u odlučivanju. Vojno-industrijski kompleks, onaj bezbednosti kompleks, bit će veoma prisutni u njegovom odlučivanju, čak i protiv njegove volje. On će morati i to da uvažava. Ali će sigurno doći do promjena. On je napustio vojni i politički intervencionizam. On je napustio američku imperijalnu politiku. Biće i dalje prva globalna sila, ali neće hteti da kontroliše svaku tačku na zemlji, nego će se pogađati s drugima. Prema tome, vraćanje na podelu sfera uticaja, dugoročni obrazac za međunarodne odnose kroz par vekova će biti nešto što je novo, s čim moramo da se suočimo. Čemu su se onda ponadali, a ja ću reći, odnosno jeste, evropski tehničari, koji kažu da je 2017. godina zapravo buđenje ljudi kontinentalne Evrope? Gospodine Davidoviću. Pa znate kako, nekakve najnovije prilike i okolnosti koje se desile sa talasom takozvanih migranata koje smo mi svojevremeno nazivali izbjeglicama na prostoru Europske unije, sigurno su dali nam malo više materijala desničarima koji su mogli to da iskoriste za svoje potrebe, odnosno potrebe svoje kampanje koje su bile više orijentisane nacionalno nego što je to, da kažem, uobičajeno za zemlje članice Europske unije. Naravno da je to jedna od posljedica globalnih promjena koje se dešavaju. U suštini, da vam kažem, desničari će se pozabaviti drugom pričom. Prvo, ili će svaka od zemalja u kojoj desnica pretenduje na vlast boriti se... Nije mali broj takvih. Nije mali, ali pazite, on će se boriti za svoj koncept Evropske unije i za svoj koncept evropskih integracija i za svoj koncept uticaja svake zemlje članice zasebno u sistemu Evropske unije. I to je ono što je njima potrebno. Ono za što se oni zalažu. Evropska unija kao asocijacija, to je notorna stvar, je u velikom problemu. Institucionalnom, funkcionalnom, organizacionom, bilo kako i demografskom. U stvari imate sada dvije pozicije. Početkom prošle godine održano je savjetovanje koje je rezultiralo izgradnjom nečega što se zove globalna strategija bezbjednosti Europske unije, gdje su najmarkantniji nosioci analitičke misije u Europskoj uniji davali svoje stavove i zamislite nešto od dominantnih stavova glasi otprilike ovako. Što više budemo imali američkog prisustva u Europskoj uniji, bit ćemo sigurni da će biti manje ruskog prisustva. To je bezbjednosna dimenzija nečega što se naziva arhitekturom Europske unije. Istovremeno imamo pozicije gospodina Trumpa i njegove administracije koje su za sada, kako to korektno kaže gospodin Jovanović, u najavi. Oni još ništa nisu konkretno tu uradili. Pitanje je sada kako spojiti te dvije pozicije. Europu koja se zalaže za nešto na ekonomskom planu, Ameriku koja ima u Europskoj uniji eventualno i potencijalno protivnika na samom ekonomskom tržištu i s druge strane nastojanje Europe da ih Amerika svojim uticajem prvenstveno kroz NATO sačuva od uticaja Rusije i istovremeni otklon američke administracije od takve primisli da bi Europa bila globalni interes američkog establishmenta. Dakle, morat će stupiti u nekakve nove relacije u kojima će se dogoditi, pretpostavljam, neki novi dogovor, neki novi kompromis, a kada se tako nešto desi, onda se, čini mi se da će se manje pitati nosioci političke misli, makar ona bila krajnje desna, umjereno desna ili samo desna. Vidite, u svemu tome obično nisu kreatori takvih globalnih dogovora, neće biti političke partije ni politički reprezentati, nego oni koji su stvarni nosioci i oni koji zaista grade spoljnopolitičku strategiju i spoljnopolitički stav. Prema tome, u Americi to neće biti samo predsjednik, to čak neće biti ni samo administracija. Poznato je koji forumi ipak utvrđuju šta je to spoljnopolitički interes, a zatim stav i doktrina američke vanjske politike. A koliko će Evropska unija biti u snazi da izgradi zajedničku strategiju u tom smislu i neku zajedničku spoljnu i bezbjednosnu politiku, o tome ćemo se također tek možda nekom drugom prilikom vidjeti i razgovarati, jer je riječ o nečemu što je još uvijek poprilično deklaratorno, a manje u stvarnosti realizovano. Rekli smo to unutrašnje u Americi, ali još malo se zadržimo kod Evrope. Evropa ipak živi svaki dan, bez obzira na dva koncepta koja pominje gospodin Davidović. Šta će se desiti, šta će prevagnuti? Znam da govorimo
znači u budućnosti još uvijek ne znamo, ali evo već imamo vrlo jasne koncepte o ovih, ajde da kažemo, desničarskih opcija. U tom kontekstu kako bi izgledala Europa, odnosno šta bi to značilo za Zapadni Balkan, evo gospodina Jakovina, pa gospodina Šolaja? Ako bi u Francuskoj pobjedila ekstremna desnica, što je jedno vrijeme prije par mjeseci izgledalo kao da ide tome, danas... A nije nemoguće, jel? Još uvijek nije nemoguće, ali danas to izgleda nešto udaljenije nego što je bilo prije par mjeseci, a ni tad nije bilo sigurno, ali je bilo puno realnije. Onda nećemo više gledati Europsku uniju kako smo je imali. S druge strane, bez Ujedinjenog kraljevstva, Rusija je u boljoj poziciji da utječe na prilike na europskom kontinentu, zbog toga što je Njemačka puno ovisnija o ruskom plinu i energentima nego što je to bilo Ujedinjeno kraljevstvo, koje je bilo puno tvrđe u tom smislu prema Rusiji. Međutim, gledajte, Rusija je bila bolje pozicionirana, a kada je politika prema Rusima naglašavala ili Rusiju dovodila na bojište kao vojnu silu. Dakle, ruska vojna sila, kao što nije ni sila Sovjetskog saveza, bila dirnuta pa se Sovjetski savez raspao, tako i ruska vojna sila je velika, bez obzira što Rusija sama po sebi nema dovoljno atraktivnosti da bi privukla. Niti je gospodarstvo takvo da je ona velesila, niti je ona atraktivna po svom unutarnjem uređenju, niti je konačno ona sposobna na taj način konkurirati nekim drugim zemljama i postaviti se. Međutim, to ne znači da nema utjecaj. I ne znači da nema utjecaj dok je vojna komponenta bila prisutna. Dakle, na sirijskom prostoru je zbog vojne komponente Rusija bila jednaka ili je bila u istoj poziciji sa Sjedinjenim državama ili svima drugima koji su imali interese na Bliskom istoku. Tu ćemo tek vidjeti kako će se stvari zbivati, jer Trump udara ne samo na establishment generalno, nego udara na politiku republikanske stranke koja je bila desetljećima već ukotljena, kao što smo spomenuli. Dakle, imate napuštanje politike koja je trasirana 70 godina i u slučaju Kine 40 godina. Dakle, to dirnuti. Ja si teško mogu zamisliti da će Trump ići u sukob sa Kinom oko otoka u Južno-Kineskom moru i tako dalje. Ja mislim da tu još moramo vidjeti gdje je taj Trump koji govori alternativne istine, kao što smo naučili prije nekoliko dana frazu, a vidjet ćemo kako će se to pozicionirati kada uđu svi ti generali u administraciju i kad se on suoči sa određenim realnostima. Reći ću vam jedan primjer samo. Realnost ili za Georgea Busha mlađeg je također bila opcija da se glavni grad da se ambasada iz Tel Aviva premjesti u Jeruzalem. Pa je naišlo na takvu reakciju da je on odustao od toga poteza. Sada ćemo vidjeti koliko će daleko ići, ali takav simbolični potez kojega se pribojavaju i neki od desnih Izraelaca može doliti benzin na vatru na Bliskom istoku i ne vidim da to može biti u interesu Sjedinjenim državama. Mislim da Trump u neku ruku možda može biti i svjestan toga i da će odustati od nekih od najavljenih poteza. Prije nego što čujemo što kaže Jelena Guskova, senator Republike Srpske, gospodine Šolaja, ja ću samo dopuniti pitanje koje sam postavila gospodinu Jakovinu i vama. To je zapravo koliko je snažna Rusija u ovom trenutku i podsjetit ću da je Trump, čim je ušao u izbornu kampanju, počeo da govori o transformaciji NATO-a kao organizaciji koja je zastarjela, staromodna, danas preskupa i nije funkcionalna. Znači, kada pogledamo NATO, može li se desiti, navešću primjer iz bliske prošlosti, mediji su pisali kako je Brisel, neki hrvatski list je došao do toga da je Brisel spreman da, recimo, vojno interveniše na Balkanu ako dođe do međuetničkih sukoba. U takvim, recimo, situacijama gdje će biti Trump, odnosno koliko će se pitati, hoće li se pitati kao i do sada ili ipak je tu došlo do nekih promjena? Prvo mislim da neki procesi koje sad simbolišemo, smatramo da je Trump simbol prije svega to povratak u državne granice, snaga države, moć države ili ako ćemo u teorijskom smislu govoriti povratak realističkog razmišljanja, znači uloga sile u međunarodnim odnosima, to je stvar nagovještena u Europi još negdje početkom same američke kampanje. Evo recimo kolega spomenuo Poljsku, Beata Šidlo, premijer Poljske, otvoreno rekla dominanta je nacionalni interes, ne interes Europske unije. To je više puta, pa čak i danas, rekao mađarski premijer Viktor Orban i sve je to pojačala migrantska kriza. Europska unija nije imala odgovor.
kao Unija na migrantsku krizu. Imale su države. Dakle, države su mogla svaka za sebe, morala da se obračunava. To smo i vidjeli, oni su samostalno djelovali. No, to je, pazite, ti zidovi na granicama koji su zidani, oni su ne samo fizički, oni su i simbolički. Znači, Evropska unija nije imala odgovore na neka pitanja. A s druge strane imamo to jačanje Rusije. Pazite, danas je Rusija najveći izvoznik oružja. Dakle, da li je to Rusija koja će sama sebe da uruši ili će da povuče, da li će kao na kraju krajeva i svaka industrija, svaka tehnologija prvo počne kao vojna, pa onda se kasnije polako pretvara u civilnu. To vam je iskustvo američkih vojnih tehnologija. Na kraju krajeva počeo od interneta koji je nastao kao sistem vojnih veza. Pa danas ne možemo da živimo bez njega, simbolički gledano. Dakle, da li će Rusija moći tu svoju tehnologiju da pretvori u stvarnu ekonomiju? Jučer prekjučer sam pročitao da sankcije nisu uspjeli, Rusija uspjela da nađe zamjenu za neke ekonomije, za neke proizvode. Mislim, to ono što se pročita u medijima. Da li će to život da izdrži? Ruski problem je upravo bio to. Znači, transfer tehnologija, kao što je problem Gaddafija, 50 godina bio ta Gaddafijeva filozofija da nestaće nafte, ajmo da transfer tehnologija i razvoj pameti da možemo da konkurišemo, pa je bio problem. Kako transformaciju NATO-a, o čemu sam pitala? Dakle, o samoj transformaciji NATO Trump nije rekao ništa. On nije rekao na kraju krajeva ništa novo. On je rekao Evropa malo izdvaja. Standard od 2% je oduvijek standard finansiranja NATO-a, samo evropske države su nastojale da to izbjegnu. Iz vremena hladnog rata, kad je država blagostanja trebala da pokaže da je bolji socijalni odgovor nego ideja socijalističke pravde, ta je to Amerika tolerisala. Ona je bila odbrambeni kišobran Evropske unije. Tačno je, apsolutno. I NATO i Evropska unija kao nasljednice Maršalovog plana su bili odgovor na socijalizam. Danas nemate takvu vrstu ideološkog protivnika i Trump sad kaže što da mi štitimo Evropsku uniju, izdvajamo američke pare. Amerika je svakako u problemu. Neka Evropska unija izdvaja do 2%, koliko je inače standard, pa i za Bosnu i Hercegovinu kao zemlju u okruženju, da izdvaja i da onda Amerika na taj način štedi. O samoj koncepciji nije rekao ništa novo, ukoliko ne misli na ono, a nije rekao šta da misli, pa da bih ja mogao reći šta ja da mislim. To je jedna velika birokratska mašinerija od koje neko jako dobro živi samo zato što postoji. Zavisi ko je veliki, ako mali. Mi ćemo se u drugom dijelu emisije baviti upravo nama, tim malim zemljama. Najprije poslušajmo šta je rekla senatorka Jelena Guskova, sa kojom sam razgovarala telefonom nešto prije ove emisije. Šta očekuje zvanična Moskva od nove američke administracije? Šta čeka Rusija? Rusija čeka mir. Ja nisam iz administracije, nego svi mi očekujemo da što više imamo mirni period kad svaka zemlja u saradnji sa drugim zemljama razvije se u svom interesu. Ono što jeste dilema upravo kada pominjete Balkan jeste da li će Balkan biti prepušten od nove američke administracije Evropskoj uniji ili Rusiji. Kakva su vaša promišljanja? Znači, najvažnija stvar za Balkan sada. Ne da oni pripusti vas Evropskoj uniji ili, na primjer, Rusiji, nego da ostave vas na miru. Da vi sami odlučujete o svojoj sudbini. Sami odlučujete ko su vaši prijatelji, a ko neprijatelji. Da li vi idete u Evropsku uniju i družite, na primjer, sa Rusijom ili da birate neku treću varijantu. Da li će to o čemu govorite biti moguće? Zapravo, da li će Balkan moći u tom kontekstu odlučivati samo sebi? Zašto da ne? Sve zavisi od toga da li Trump će ispuniti svoje predizborne obećanja ili ne. Ako da, znači postoji takva mogućnost. Vidim kakva sada nervozna Evropa tim povodom, jer oni su imali svoje planovi, razrađivali ti planovi unaprijed, ne znam, na 5-10 godina, a sada treba da menjaju svoju strategiju i taktiku. Kako će se Evropa odnositi prema Balkanu s obzirom da je poznato da same članice Evropske unije imaju potpuno različite stavove prema zemljama bivše Jugoslavije, odnosno prema zemljama Zapadnog Balkana? Ja se nadam da Evropa sada će mijenjati svoju strategiju prema Balkanu. Ako oni nemaju naređenja iz Vašingtona šta da radi sa Bosnom i Hercegovinom, na primjer, ili sa Srbijom, ili sa Crnom Gorom i NATO,
Znači, ako nemaju tih naređenja, znači oni treba da imaju svoj plan, oni trebaju da mijenjaju svoju strategiju, a naročito taktiku, što za nas je vrlo važno. I to će dati šansu svim narodima na Balkanu sami da određuju svoju sudbinu. Najavljena rezolucija Europskog parlamenta o Bosni i Hercegovini narednih dana, koja će se bazirati na raspravi o popisu stanovništva, ali još značajnije za Republiku Srpsku bit će tema i referendum. Kakav bi rezultat mogla polučiti ta rezolucija? U Europskom parlamentu jeste namećena je ova tema i znam da bit će diskusija zato što različita mišljenja po tom pitanju imaju različite zemlje evropske. Nadam se da rezolucija će biti pogodna za Republiku Srpsku. Koliko je šanse sada u ovim novim okolnostima, znači nova američka administracija i ajde da kažemo okretanje ka nekom novom poretku u svijetu, koliko je šanse da se u takvim okolnostima na dnevni red stavi i zatvaranje kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini? Čini mi se da sada baš vreme za to da prođe neko vreme i da Rusija ponovo će postaviti to pitanje i u Savjetu bezbednosti i šire u mnogim organizacijama, da prestani sa tom kontrolom bez veze koju čini sada visoki predstavnici u Bosni i Hercegovini. I nadam se da narod Bosne i Hercegovine, koji sad već ima iskustvo sa referendumom, da podrži to pitanje. Ponovo smo u studiju. Gospodine Davidoviću, ajde da krenemo sa kraja. Gospođa Guskova reče da je sada došlo vrijeme u ovim novim okolnostima zapravo da se može staviti na dnevni red u Savjetu bezbednosti zatvaranje OHR-a. Šta vi kažete? Pazite ovako, bez obzira ko je nosilac takve ideje i takve misli, ja ću se pridružiti stavu da je, da kažem, kancelarija visokog predstavnika već odavno trebalo da bude zatvorena. To je poznati stav u Republici Srpskoj, da. To nije samo stav u Republici Srpskoj, to je stav u, da kažem, svim forumima koji na ozbiljan način pokušavaju da govore o izgradnji nečega što se zove demokratsko društvo, ma gdje se ono lociralo, u bilo koji format, pa dakle i u Republici Srpskoj. A s druge strane, znate, ne možemo govoriti ozbiljno o evropskim integracijama, iako je to postalo već, da kažem, manje više nešto što je prilično sintetička kategorija, diskutabilna u mnogo kom smislu, ali u suštini, da kažem, uz visokog predstavnika sa makar upakovanim i, da kažem, zapečaćenim bonskim ovlaštenjima danas, znači da ne možemo nastaviti niti u jednoj sekundi bilo kakve pregovore, jer mi ne možemo pokazati nikakav indikator suštinske samostalnosti. U čemu je problem? Govorimo o nečemu što je moj lični stav. Pazite, mi smo imali u stvari jedan veoma dosljedan i principijalan stav koji dugo već traje od strane Evropske unije, a koji je bio pogrešan prema Bosni i Hercegovini, prema Republici Srpskoj, prema Balkanu. Veoma teško su prihvatali bilo kakvu kritiku i veoma su teško odstupali od svojih namjera, a kada se to dogodi da napokon to uvaže, onda je proteklo već 10 godina pa smo mnogo vremena izgubili. Ono što je veći nedostatak, a u konstelaciji priče o Trumpu, Americi i globalnim strategijama i promjenama u spoljnoj politici, vidite, činjenica da se mi ne možemo legitimisati kao partner koji ima izgrađenu vlastitu koncepciju koja je prije svega i doktrinarni stav i obavezujuće postupanje i da kaže nešto što je projekcija dugoročnog interesa. Ukoliko bi se kao takav partner bilo ko predstavio nekoj novoj administraciji, pa i američkoj, onda bi mogao biti i tako i tretiran kao partner. Ali pazite, američka politika miješanja ili, kako oni kažu, dolaska i donošenja demokratije se obično bazirala na indikaciji da su oni najmoćnija supersila i hegemon, i drugo, da se mogu pojaviti bilo gdje ih neko pozove da urede prilike koje neko drugi nije bio u stanju da uredi. Amerika će sada ići selektivno. Rukovodit će se samo svojim interesom gdje treba da se pojavi kao neko u tom kapacitetu uređenja. Kakav je interes u Bosni i Hercegovini? Kakav je interes u Bosni i Hercegovini? Danas. Pazite ovako, to je ono što je suštinski nedostatak. Nemamo politički konsenzus, nemamo globalni, generalni konsenzus unutar svih političkih pa i nacionalnih zajednica i nemamo nikakav strateški program koji bi nas vodio kao neka idejna orijentacija ka nečemu što je dogovoreni cilj. Svo vrijeme, nažalost, mi pozivamo Evropsku uniju, pozivamo neku administraciju ili sada lamentiramo na time da možda Balkan neće biti više toliko interesantan za Trumpa, pa za Boga miloga šta sada da radimo. U principu, svo vrijeme koliko se tom kuknjavom bavimo, trebalo je da izgradimo i to veoma jednom brzom procjenom i brzom reakcijom ono što znamo, a što bi trebalo da bude naš stav koji ćemo ponuditi. Gospodine Jovanoviću, što mi možemo sami da izgradimo ovo što govori gospodin Davidović ako imamo i dan danas OHR? To je jedno pitanje. Kakav partner Bosna i Hercegovina može biti opet sa postojećom kancelarijom visokog predstavnika? I treće pitanje, kakav danas interes Amerika ima u Bosni i Hercegovini i Srbiji konkretno? Ambasadori su promijenjeni, 2 ambasadora su ostala, oni su kontinuitet, je li tako, od prethodne američke administracije?
Prvo u ovoj situaciji koja je nastala, najbolje za Bosnu i Hercegovinu i za nas na Balkanu je da se više posvetimo sami sebi, da izgrađujemo i unapređujemo naše odnose kako bismo smanjili zavisnost od stranih faktora. Dok god je taj uticaj stranih faktora veliki, dotle smo imali probleme koji nisu bili samo naši, nego i stvarani sa strane. Američki politički paternalizam na Bosnu i Hercegovinu je vjerojatno da će prestati. Evropska unija, pitanje je da li može sama da preuzme tu ulogu. Na kraju i ona se poprilično kompromitovala raznim oblicima direktnog ili indirektnog mešanja, grubostima i tako dalje. Ovaj predstavnik u Bosni i Hercegovini je relikt prošlosti. 20 godina jedna zemlja u srcu Europe, kandidat za Evropsku uniju, se smatra mlađim maloletnikom. Ona je pod starateljstvom. Takva zemlja ne može da pretenduje da ide bilo gde dok ne stekne priznanje zrelosti, dok ne bude oslobođena od stranog tutorstva. I treba bi što pre da se to ukloni, a to će istovremeno obavezivati 3 konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini da budu odgovorni u usklađivanju sopstvenih interesa i očuvanju zemlje onako kako je Dejtonski sporazum zamislio. Ja bih tu pomenuo i nešto što je van ovoga. Recimo, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je doneo odluku o neustavnosti Dana nezavisnosti Republike Srpske. Pitanje je da li je on, koji je nastao posle Dejtonskog sporazuma, imao ovlašćenja da deluje retroaktivno. Jer organ koji se stvara deluje od trenutka stvaranja nadalje, a ne da se vraća unazad i da ispravlja krive drine koje su postavljene tamo. Prema tome, to je nešto što dovodi u pitanje valjanost same odluke Ustavnog suda. Jer ako je taj dan bio nesporan za tvorce Dejtonskog sporazuma, onda ne bi trebalo posle 20 godina da neki novi organ stavi prst na čelo i počne se pita da li je to bilo tako i tako dalje. Mislim da je to deo političke igre koja treba da održi stalni pritisak na Republiku Srpsku u očekivanju konačnih događaja u Hagu kako bi to pitanje mogli da otvore na pun način i u pokušaju da se oslobode tog identiteta. Gospodine Kovina, Hrvatska je susjed, graničimo sa Evropskom unijom, mi moramo biti dobri komšije, dobri susjedi. Kažite mi, da li vi mislite da OHR treba zatvoriti u Bosni i Hercegovini? Pa gledajte, mi jesmo jako bliski u smislu da su tako duge granice i slično, međutim neke od stvari koje se u Bosni zbivaju bih rekao da u Hrvatskoj nisu tako detaljno poznate. Međutim, ja bih i tako da ovo pitanje visokog predstavnika ne mogu reći da je nešto o čemu vi možete u Hrvatskoj svakodnevno čuti u medijima, pa čak možda i manje od toga. A mislite li da li možemo graditi dobre odnose ako OHR postoji dan danas? Ja mislim da ured visokog predstavnika je puno manji problem kada bi odnosi unutar političara u Bosni i Hercegovini bili normalni. Ili, ako hoćete, demokratski. Ili, ako hoćete, ne želim sad zvučati loše, ali možda zreliji. Tada mislim da taj predstavnik i njegov tim i vrlo blaga prisutnost, koliko se meni čini posljednjih godina, dakle usporedite to što je bilo kad su bili neki drugi visoki predstavnici, mislim da to ne bi bio osnovni problem. Ali ja se bojim da katkada bez oka koje dolazi izvana, da mislim da neke stvari se teško mogu ili bi se još teže, iskreno da vam kažem, mijenjali. I zbog toga je možda može to biti disonantno ovdje, ali moj je strah pomalo bio kad je Trump stavio sumnju na ovakav tip NATO saveza, jer postoje brojne članice NATO saveza koje su bile u strahu i opravdanom strahu od onoga što bi moglo doći iz Rusije. Ako vi poručite baltičkim zemljama da zapravo, a to je od hladnoratovskog razdoblja dvojba, hoće li Amerika intervenirati u Berlinu i izazvati rat zbog glavnog grada Njemačke ili dijela samo jednog malog teritorija, isto možete danas reći oko Estonije, ja mislim da je to loša poruka, da je to loša poruka svima i tu se ruši zapravo arhitektura evropskog kontinenta i sigurnosna arhitektura koja postoji. S druge strane,
tu ste svi stručniji od mene. Meni se čini da bi predsjednički izbori u Srbiji mogli završiti sa predsjednikom koji je puno više vezan na Berlin nego što je vezan na neke druge centre u Europi ili u svijetu. Tako da ja mislim da Europa neće prestati biti opcija na ovom prostoru, ne samo za Hrvatsku, nego mislim i na ostale zemlje koje trenutno nisu članice Europske unije. Gospodine Varanović, prokomentarišite ovo kratko pa ćemo se vratiti na Bosnu i Hercegovinu i nemamo još puno vremena. Ovo oko predsjednika budućeg Srbije. Ne znamo ko će biti budući predsjednik, to za 2-3 mjeseca saznaćemo, razne su pretpostavke ko bi mogao biti. Spekulacije su u vezi sa sadašnjim premijerom da bi on mogao da bude kandidat jer bi mogao eventualno da dobije u prvom krugu, ali tu su sve spekulacije. Niko ne može unaprijed da predvidi jer ta igrač igre, što su izbori često nepredvidljiva i onaj koji je smatran sigurnim pobjednikom može često da se prevari, kao što je bilo sa bivšim predsjednikom Tadićem koji je verovao 100% da će proći, pa je vrlo loše prošao. Tako da mi ne znamo šta će konačno biti. Što tiče Nemačke, ona jeste u ime takozvanih zapadnih centara moći igrala direktnu ulogu u sređivanju, kako oni kažu, prilika na Balkanu, ali je pitanje da li će ona imati sada tu moć kada je ona poprilično osporena od strane Amerike, kada je novi predsjednik javno apostrofirao kancelarku i kritikovao je zbog navodne njene katastrofalne greške, što nije uobičajeno u međunarodnim odnosima da prvi prijatelj, prvi saveznik tako nešto kaže. Tako da to nagoveštava da će sama Nemačka morati da preuredi neke svoje sopstvene poglede vizavi Amerike, takva kakva se najavljuje, i što će pomalo i ograničavati u njenim drugim aktivnostima. Jer će morati prvo da rješava problem ozdravljenja svojih odnosa sa Amerikom. Jer je pala velika sumnja na te odnose. I nisam baš siguran da će zbog toga Nemačka, koja također ima izbor u septembru, mislim, i o čemu će i kancelarka morati mnogo da vodi računa, da će ona dotle da bude dodatno angažovana na Balkanu ili u meri u kojoj je to dosad bila. Ali jeste i dalje najuticajnija i najvažnija zemlja Evropske unije i dosadašnji najbliži saveznik Amerike u balkanskim poslovima. Gospodin Jakovina, vrlo konkretno, ako možete da odgovorite sljedeće pitanje, hoću da čujem mišljenje svih mojih gostiju o tome, a to je šta želi Hrvatska kada je riječ o Srbiji i Bosni i Hercegovini. Čuli smo, najavljena je rezolucija u Europskom parlamentu o Bosni i Hercegovini, bez obzira što ona nije obavezujuća, ona će imati tekako daći neki puls šta ko misli o situaciji u Bosni i Hercegovini, tako dalje, o referendumu popisu stanovništva. Ono što me zanima jeste da je hrvatski predstavnik najavio nekoliko stotina amandmana gdje izražava prilično negativan stav prema situaciji u Bosni i Hercegovini. Ajde da kažem prije svega o referendumu. To je jedan ugao, a drugi ugao hrvatski ministar Stier jučer je rekao nešto što je malo drugačije, zapravo potpuno suprotno od toga, a to je da nije baš sad fokus Hrvatske na odnosima sa Srbima, već fokusirana je njihova pažnja na odnose u federaciji. I vrlo konkretno kaže otprilike kada govori o Dejtonskom sporazumu, on pominje federalizaciju federacije. Da, ja ću vam odgovoriti dijelom sa svojim mišljenjem. Ovo mogu objasniti što mislim da je prevladavajući stav kod hrvatske elite. Rekao bih puno više kod onih koji su trenutno na vlasti. A dakle, na vlasti je desnica i u elementima možda ekstremna desnica, a to je redefiniranje položaja Hrvata unutar federacije i dakle vjerojatno treći entitet je nešto što je hrvatski ideja dijela Hrvata u BiH i iza toga očito dijelom stoji hrvatski državni vrh. Što se mene tiče, ja za razliku od hrvatske desnice nemam strah od Srba. Mislim da bi odnos prema Srbiji trebao biti i prema onda Bosni i Hercegovini trebao biti otvoren, da bi odnosi trebali postajati bolji, da bismo se trebali suzdržavati od akcija koje su simbolički vrlo štetne, a zapravo suštinski ništa ne donose ovdje. Međutim, meni se čini da je povezivanje i Bosne i Hercegovine sa Europom i Srbije sa Europskom unijom i dubinska demokratizacija oba od tih društava
ne isključujem Hrvatsku, koja bi trebala nastaviti sa svojom demokratizacijom unatoč Evropske unije, da bi to trebala biti budućnost. Ja vam sad govorim manjinski stav u Hrvatskoj, jasno ste bili, da. Ali on u tom smislu ne korespondira isto sa stavovima koje ste mogli čuti od... Dakle, ovo što je ministar Stier vjerojatno želio reći, on je tu dijelom osluškivao i ovo što je rekao Trump sa strahom od islamizma. To je izgovorila i predsjednica Republike Hrvatske i tako dalje. Ja nisam siguran da su to stvari koje su prve. Ja mislim da to nije takva opasnost još kako je izgledala iz ovoga i mislim da postoje neki drugi problemi Hrvatske prema Bosni i Hercegovini i sa Srbijom koji su... Konkretno, koji su to najkraće, najkonkretnije? Ja mislim da bi trebala biti dubinski demokratski političari i režimi u tim zemljama ili političari u tim zemljama. Ja mislim da to nije slučaj. Ja mislim da mi dugo nećemo još imati stabilne odnose, nego da ćemo ih samo kontinuirano rješavati. Ja mislim da je tu demokratski deficit, da je problem u svim prostorima gdje odete. Gospodine Šolaja, vi, gospodin Jakovina je prilično pesimističan. Pa i ja sam. Ali mislim da to malo zveckanje, regionalno zveckanjem oružjem, pravilnje to nekog malog balansa sile, u stvari više služi za unutrašnju upotrebu državama, za mobilizaciju nekih politika javnih mijenja i mi se ne snalazimo u tome jer očigledno pogledajte nabavka aviona, raketa u tim malim državama u globalnim razmjerama jako malo znači, gotovo ništa. Ja bih se vratio na problem Bosne i Hercegovine i ovo što gospodin Jakovina kaže, u Hrvatskoj je problem Srba jedno od pitanja koji se također prekrivaju unutrašnji problemi, naravno. I onda kad uđu u Bosnu i Hercegovinu, onda ne mogu da razumiju tu igru preferansa, ili tu trojnu igru između tri nacije koje su raznim kombinacijama. Pri čemu moramo biti iskreni i reći, bošnjački predstavnici vrlo intenzivno igraju na kartu međunarodne zajednice i njenih institucija. Početkom 90. godina, krajem 20. vijeka, ta institucionalizam ili izmišljanje i izgradnja institucija bili vrlo moderni. To se teorijski zove konstruktivizam, znači konstrukcija neke stvarnosti, ali recimo napravili smo OHR. Mislim, u Dejtonskom sporazumu toga nema. Dejtonski sporazum poznaje samo visokog predstavnika i neki mali tim koji može da mu savjetuje, a mi smo ga pretvorili u međunarodnu organizaciju. To je jedna vrlo pogrešna igra, recimo najviše iz banjalučke politike. Savjet za implementaciju mira ne postoji u Dejtonskom sporazumu, to je John Major poslao jedan telefaks Ujedinjene nacije. Mi formiramo Savjet za implementaciju mira kao treću londonsku konferenciju. Da smo mi to sami dozvolili, jel? Pa, dozvoljavali smo. Znate, lokalne igre lokalnih političara su to vrlo u svom ličnom interesu vrlo koristili. Nemojte da sad da kažemo mi smo idealno, on ne valjevi. I nešto što je jedna od ključnih prelomnica, kad govorimo o tom simbolu, recimo, kažem, ne postoji OHR, postoji samo visoki predstavnik, je Bonska konferencija koja u stvari, znači taj savjet za implementaciju mira koji nije dejtonski proizvod, političkom deklaracijom daje takvo moćna pravna ovlašćenja visokom predstavniku i mi danas trpimo sve pogubne posljedice svega toga. Ja ću u jednoj rečenici pokušati da kažem. Demokratija se ne može donijeti ni pravima ni zakonima. To je osjećanje vrijednosti, znači osvajanje prostora slobode. Ove države na Balkanu ili nove zemlje ili Sovjeti kako hoćete nisu još spremne za takvu vrstu demokratije koja stvarno utiče. Nije ona idealna ni tamo gdje je nastala, da se razumijemo. Ali u krajnjoj liniji funkcioniše. Prema tome, bonska ovlašćenja su nama učinila pogubnu uslugu. Nismo uspjeli da sazrijevamo i dan danas se s tim poigravamo, nažalost. Gospodine Jovanoviću, završna riječ, znači prije svega odnosi, rezolucija Savjeta Evrope i odnosi među komšijama. Moj stav je od uvijek bio da više stranog mešanja znači manje slobode za nas na Balkanu. Jer ti stranci pre svega forsiraju svoje interese, a onda misle u našem interesu. Bilo koji i bilo kada. Na tome mi smo najzdraviji u našim međusobnim odnosima kada te odnose nastavimo da sami rešavamo bez stranog uplitanja. A da bismo mogli sami, treba da se međusobno iskreno i potpuno uvažavamo i da težimo nečemu što bi moglo da bude skandinavski model. Hoće li se to desiti u budućnosti? Evo, prethodna dvojica gostiju nisu optimistični. Pa ja mislim da stvari idu u tom pravcu pre nego li da se zadržavaju ovako kako jesu. Ne samo zbog ovih potresa koji su se desili, nego i zbog toga što
će nastupiti zona stvaranja uticajnih sfera, podela karata na drugi način, što treba da izbegnemo. Jer ako bismo bili pasivni, onda bismo rizikovali da ponovo budemo predmet nečih uticanja i nečije trgovine. Bolji odnosi između, recimo, te tri zemlje, ako bi bili neopterećeni nekim zadnjim mislima i namjerama, bili bi najbolje rješenje za odbranu od tih stranih utjecaja za koje ne znamo kakvi će sve biti i odakle sve mogu da dođu. I to je najbolji način da se na neki način afirmišemo kao region koji ima sopstvenu težinu i sopstvenu stabilnost. Kako do toga doći, to je drugo pitanje. Ima mnogo predrasuda, mnogo nerešenih pitanja i što je najvažnije, mnogo zapletenih stavova u glavama pojedinih političara koji imaju neke svoje ideje koje nisu saglasne sa onim osjećanjima koje gaje ljudi sa ulica i ovih drugih. To je naša realnost. Gospodin Davidoviću, vaša zaključna riječ i još jedno dodatno pitanje. Kako će se ponašati američka ambasada u Sarajevu apropo odnosa prema tri naroda u Bosni i Hercegovini? Američka ambasada u Sarajevu, da krenemo od tog kraja, ponašat će se onako kako u instrukciju dobije iz Vašingtona. Prema tome ambasada može slati izvještaje, može biti donekle i kreator stava i politike, ali će uvijek očekivati i dobijati instrukciju. Ne može nikako drugačije u tom svijetu iz koga mi dolazimo. Prema tome, vidite, ovo vaše prethodno pitanje koje se odnosi na evropsku rezoluciju Europskog parlamenta i, da kažem, regionalnih odnosa vezano za Hrvatsku, Srbiju i nas. Što se tiče rezolucije, rezolucija je, da kažem, donekle bitna, a donekle u ostatku je malo manje bitna. Ali činjenice glase ovako. Na čini mi se 7 inicijalnih stranica i na 14 zaključaka. Na današnji dan imate nešto oko 180 stranica i negdje oko 200 amandmana. Najveći broj amandmana uložili su hrvatski predstavnici u parlamentu. Nije jedan predstavnik i nije samo iz jedne partije, ima ih više, ali se sve tiče Bosne i Hercegovine na način koji je, čini mi se, stilizovan ili emitovan već iz ugla gledanja onog ko je predlagač takvog amandmana. Prema tome nije tu ni ujednačen pristup. Što se tiče, znate, tih odnosa Evropska unija, Balkan ili, da kažemo, ovdje među nama samima, internos na Balkanu, Evropska unija je do sada nudila, čini mi se, suviše neprincipijelnih uslovljavanja i na taj način nas je poprilično odvraćala od ideje o pristupanju Evropskoj uniji. Ja moram naglasiti da ne pripadam još uvijek taboru euroskeptika, ali sam veoma, da kažem, realističan ako kažem da smo izgubili mnogo vremena da bismo dobili nešto što je vrlo malo. Krivica je podijeljena podjednako između Evropske unije i nas. S druge strane, ako pričamo o regionalnom pristupu, znate, filmskom brzinom se smjenjuju neke sekvence u našim vijestima, smjenjuju se, da kažem, slike kurtoaznih zagrljaja, kurtoaznih osmijeha, da bi se nakon toga opet dešavale nekakve razmjene veoma vatrenih izjava koje su poprilično nekakav tip nadrealizma ili irealnih stvari. Nećemo nabrajati šta se to sve dešavalo u posljednje vrijeme, ali metaforički kazano, prije svega svijet kroz ovu priču o novoj administraciji i novim tokovima na globalnom planu ide ka nečemu što se zove multipolarizacija, gdje će se vjerovatno tražiti tendencija da dođe do bipolarnog centra moći unutar multipolarnog svijeta. Što se nas tiče, metaforički kazano, ukoliko bi se u nekom malom formatu odlučili na nešto multipolarno, onda bi to značilo da sjednu predstavnici, ključni predstavnici metaforički, opet kazano, Zagreba, Beograda, Banja Luke, Sarajeva i tako dalje, i da pokušaju da nađu neku formulu koja bi bila zajednički stav, zajednički pristup i nešto što bi nas sve zadovoljilo. Bojim se da je to i suviše optimističko očekivanje, jer u istoriji takav dogovor nismo imali. Da su imali takav dogovor ne bi došlo do Daytona. Da nije došlo do Daytona, bili bismo u daleko boljoj situaciji nego što smo. Nadam se da ćemo imati više šanse svi zajedno u budućnosti. Gospodo, hvala lijepo što ste odvojili vrijeme i bili gosti Aspekta televizije Republike Srpske. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste nas gledali. Učinite to i naredni ponedjeljak, a do tada ostanite uz program Televizije Republike Srpske. Doviđenja. Čim moramo da se učimo. Čemu su se onda ponadali, a ja ću reći, odnosno jeste, evropski tehničari, koji kažu da je 2017. godina zapravo buđenje ljudi kontinentalne Evrope. Gospodine Davidoviću. Pa znate kako, nekakve najnovije prilike i okolnosti koje se desile sa talasom takozvanih migranata koje smo mi svojevremeno nazivali izbjeglicama na prostoru Europske unije, sigurno su dali nam malo više materijala desničarima koji su mogli to da iskoriste za svoje potrebe, odnosno potrebe svoje kampanje koje su bile više orijentisane nacionalno nego što je to, da kažem, uobičajeno za zemlje članice Europske unije. Naravno da je to jedna od posljedica globalnih promjena koje se dešavaju. U suštini, da vam kažem, desničari će se pozabaviti drugom pričom. Prvo, ili će svaka od zemalja u kojoj desnica pretenduje na vlast
boriti se. Nije mali broj takvih. Nije mali, ali pazite, on će se boriti za svoj koncept Evropske unije i za svoj koncept evropskih integracija i za svoj koncept uticaja svake zemlje članice zasebno u sistemu Evropske unije. I to je ono što je njima potrebno. Ono za što se oni zalažu. Evropska unija kao asocijacija, to je notorna stvar, je u velikom problemu. Institucionalnom, funkcionalnom, organizacionom, bilo kako i demografskom. U stvari imate sada dvije pozicije. Početkom prošle godine održano je savjetovanje koje je rezultiralo izgradnjom nečega što se zove globalna strategija bezbjednosti Europske unije, gdje su najmarkantniji nosioci analitičke misije u Europskoj uniji davali svoje stavove i zamislite nešto od dominantnih stavova glasi otprilike ovako. Što više budemo imali američkog prisustva u Europskoj uniji, bit ćemo sigurni da će biti manje ruskog prisustva. To je bezbjednosna dimenzija nečega što se naziva arhitekturom Evropske unije. Istovremeno imamo pozicije gospodina Trumpa i njegove administracije koje su za sada, kako to korektno kaže gospodin Jovanović, u najavi. Oni još ništa nisu konkretno tu uradili. Pitanje je sada kako spojiti te dvije pozicije. Europu koja se zalaže za nešto na ekonomskom planu, Ameriku koja ima u Evropskoj uniji eventualno i potencijalno protivnika na samom ekonomskom tržištu i s druge strane nastojanje Europe da ih Amerika svojim uticajem prvenstveno kroz NATO sačuva od uticaja Rusije i istovremeni otklon američke administracije od takve primisli da bi Europa bila globalni interes američkog establishmenta. Dakle, morat će stupiti u nekakve nove relacije u kojima će se dogoditi, pretpostavljam, neki novi dogovor, neki novi kompromis, a kada se tako nešto desi, onda se, čini mi se da će se manje pitati nosioci političke misli, makar ona bila krajnje desna, umjereno desna ili samo desna. Vidite, u svemu tome obično nisu kreatori takvih globalnih dogovora, neće biti političke partije ni politički reprezentati, nego oni koji su stvarni nosioci i oni koji zaista grade spoljnopolitičku strategiju i spoljnopolitički stav. Prema tome, u Americi to neće biti samo predsjednik, to čak neće biti ni samo administracija. Poznato je koji forumi ipak utvrđuju šta je to spoljnopolitički interes, a zatim stav i doktrina američke vanjske politike. A koliko će Evropska unija biti u snazi da izgradi zajedničku strategiju u tom smislu i neku zajedničku spoljnu i bezbjednosnu politiku, o tome ćemo se također tek možda nekom drugom prilikom vidjeti i razgovarati, jer je riječ o nečemu što je još uvijek poprilično deklaratorno, a manje u stvarnosti realizovano. Rekli smo to unutrašnje u Americi, ali još malo se zadržimo kod Evrope. Evropa ipak živi svaki dan, bez obzira na dva koncepta koja pominje gospodin Davidović. Šta će se desiti, šta će prevagnuti? Znam da govorimo znači u budućnosti još uvijek ne znamo, ali evo već imamo vrlo jasne koncepte ovih, ajde da kažemo, desničarskih opcija. U tom kontekstu kako bi izgledala Evropa, odnosno šta bi to značilo za Zapadni Balkan, evo gospodina Jakovina, gospodina Šolaja? Ako bi u Francuskoj pobjedila ekstremna desnica, što je jedno vrijeme prije par mjeseci izgledalo kao da ide tome, danas... A nije nemoguće, jel? Još uvijek nije nemoguće, ali danas to izgleda nešto udaljenije nego što je bilo prije par mjeseci, a ni tad nije bilo sigurno, ali je bilo puno realnije. Onda nećemo više gledati Evropsku uniju kako smo je imali. S druge strane, bez Ujedinjenog kraljevstva, Rusija je u boljoj poziciji da utječe na prilike na europskom kontinentu, zbog toga što je Njemačka puno ovisnija o ruskom plinu i energentima nego što je to bilo Ujedinjeno kraljevstvo, koje je bilo puno tvrđe u tom smislu prema Rusiji. Međutim, gledajte, Rusija je bila bolje pozicionirana, a kada je politika prema Rusima naglašavala ili Rusiju dovodila na bojište kao vojnu silu. Dakle, ruska vojna sila, kao što nije ni sila Sovjetskog saveza, bila dirnuta pa se Sovjetski savez raspao, tako i ruska vojna sila je velika, bez obzira što Rusija sama po sebi nema dovoljno atraktivnosti da bi privukla. Niti je gospodarstvo takvo da je ona velesila, niti je ona atraktivna po svom unutarnjem uređenju, niti je konačno ona sposobna na taj način konkurirati nekim drugim zemljama i postaviti se. Međutim, to ne znači da nema utjecaj. I ne znači da nema utjecaj dok je vojna komponenta bila prisutna. Dakle, na sirijskom prostoru je zbog vojne komponente Rusija bila jednaka ili je bila u istoj poziciji sa Sjedinjenim Državama ili svima drugima koji su imali interese na Bliskom istoku. Tu ćemo tek vidjeti kako će se stvari zbivati, jer Trump udara ne samo na establishment generalno, nego udara na politiku
politiku republikanske stranke koja je bila desetljećima već ukotljena, kao što smo spomenuli. Dakle, imate napuštanje politike koja je trasirana 70 godina i u slučaju Kine 40 godina. Dakle, to dirnuti. Ja si teško mogu zamisliti da će Trump ići u sukob sa Kinom oko otoka u Južno-Kineskom moru i tako dalje. Ja mislim da tu još moramo vidjeti gdje je taj Trump koji govori alternativne istine, kao što smo naučili prije nekoliko dana frazu, a vidjet ćemo kako će se to pozicionirati kada uđu svi ti generali u administraciju i kad se on suoči sa određenim realnostima. Reći ću vam jedan primjer samo. Realnost ili za Georgea Busha mlađeg je također bila opcija da se glavni grad da se ambasada iz Tel Aviva premjesti u Jeruzalem. Pa je naišlo na takvu reakciju da je on odustao od toga poteza. Sada ćemo vidjeti koliko će daleko ići, ali takav simbolični potez kojega se pribojavaju i neki od desnih Izraelaca može doliti benzin na vatru na Bliskom istoku i ne vidim da to može biti u interesu Sjedinjenim državama. Mislim da Trump u neku ruku možda može biti i svjestan toga i da će odustati od nekih od najavljenih poteza. Prije nego što čujemo što kaže Jelena Guskova, senator Republike Srpske, gospodine Žulja, ja ću samo dopuniti pitanje koje sam postavila gospodinu Jakovinu i vama. To je zapravo koliko je snažna Rusija u ovom trenutku i podsjetit ću da je Trump čim je ušao u izbornu kampanju počeo da govori o transformaciji NATO-a kao organizaciji koja je zastarjela, staromodna, danas preskupa i nije funkcionalna. Znači, kada pogledamo NATO, može li se desiti, navešću primjer iz bliske prošlosti, mediji su pisali kako je Brisel, neki hrvatski list je došao do toga da je Brisel spreman da, recimo, vojno interveniše na Balkanu ako dođe do međuetničkih sukoba. U takvim, recimo, situacijama gdje će biti Trump, odnosno koliko će se pitati, hoće li se pitati kao i do sada ili ipak je tu došlo do nekih promjena? Prvo mislim da neki procesi koje sad simbolišemo, smatramo da je Trump simbol prije svega to povratak u državne granice, snaga države, moć države ili ako ćemo u teorijskom smislu govoriti povratak realističkog razmišljanja, znači uloga sile u međunarodnim odnosima, to je stvar nagovještena u Europi još negdje početkom same američke kampanje. Evo recimo kolega spomenuo Poljsku, Beata Šidlo, premijer Poljski, otvoreno rekla dominanta je nacionalni interes, ne interes Europske unije. To je više puta, pa čak i danas, rekao mađarski premijer Viktor Orban i sve je to pojačala migrantska kriza. Europska unija nije imala odgovor kao unija na migrantsku krizu. Imale su države. Dakle, države su mogla svaka za sebe, morala da se obračunava. To smo i vidjeli, oni su samostalno djelovali. Na tome, pazite, ti zidovi na granicama koji su zidani, oni su ne samo fizički, oni su i simbolički. Znači, Europska unija nije imala odgovore na neka pitanja. A s druge strane imamo to jačanje Rusije. Pazite, danas je Rusija najveći izvoznik oružja. Dakle, da li je to Rusija koja će sama sebe da uruši ili će da povuče, da li će kao na kraju krajeva i svaka industrija, svaka tehnologija prvo počne kao vojna, pa onda se kasnije polako pretvara u civilnu. To vam je iskustvo američkih vojnih i tehnologija. Na kraju krajeva počeo od interneta koji je nastao kao sistem vojnih veza, pa danas ne možemo da živimo bez njega, simbolički gledano. Dakle, da li će Rusija moći tu svoju tehnologiju da pretvori u stvarnu ekonomiju? Jučer prekjučer sam pročitao da sankcije nisu uspjeli, Rusija uspjela da nađe zamjenu za neke ekonomije, za neke proizvode. Mislim, to ono što se pročita u medijima. Da li će to život da izdrži? Ruski problem je upravo bio to. Znači, transfer tehnologija, kao što je problem Gaddafija, 50 godina je bio ta Gaddafijeva filozofija da nestaće nafte, ajmo transfer tehnologija i razvoj pameti da možemo da konkurišemo, pa je bio problem. Kako transformaciju NATO-a, o čemu sam pitala? Dakle, o samoj transformaciji NATO-a Trump nije rekao ništa. On nije rekao na kraju krajeva ništa novo. On je rekao Evropa malo izdvaja. Standard od 2% je oduvijek standard finansiranja NATO-a, samo evropske države su nastojale da to izbjegnu. Iz vremena hladnog rata, kad je država blagostanja trebala da pokaže da je bolji socijalni odgovor nego ideja socijalističke pravde, tad je to Amerika tolerisala. Ona je bila obrambeni kišobran Evropske unije. Tačno je, apsolutno. I NATO i Evropska unija kao nasljednice Maršalovog plana su bili odgovor na socijalizam.
Danas nemate takvu vrstu ideološkog protivnika i Trump sad kaže što da mi štitimo Evropsku uniju, izdvajamo američke pare. Amerika je svakako u problemu. Neka Evropska unija izdvaja do 2%, koliko je inače standard, pa i za Bosnu i Hercegovinu kao zemlju u okruženju, da izdvaja i da onda Amerika na taj način štedi. O samoj koncepciji nije rekao ništa novo, ukoliko ne misli na ono, a nije rekao šta da misli, pa da bih ja mogao reći šta ja da mislim. To je jedna velika birokratska mašinerija od koje neko jako dobro živi samo zato što postoji. Zavisi ko je veliki, ako mali. Mi ćemo se u drugom dijelu emisije baviti upravo nama, tim malim zemljama. Najprije poslušajmo šta je rekla senatorka Jelena Guskova, sa kojom sam razgovarala telefonom nešto prije ove emisije. Šta očekuje zvanična Moskva od nove američke administracije? Šta čeka Rusija? Rusija čeka mir. Ja nisam iz administracije, nego svi mi očekujemo da što više imamo mirni period kad svaka zemlja u saradnji sa drugim zemljama razvije se u svom interesu. Ono što jeste dilema upravo kada pominjete Balkan jeste da li će Balkan biti prepušten od nove američke administracije Evropskoj uniji ili Rusiji. Kakva su vaša promišljanja? Znači, najvažnija stvar za Balkan sada, ne da oni pripusti vas Evropskoj uniji ili, na primjer, Rusiji, nego da ostavi vas na miru, da vi sami odlučujete o svojoj sudbini. Sami odlučujete ko su vaši prijatelji, a ko neprijatelji. Da li vi idete u Evropsku uniju i družite, na primjer, sa Rusijom ili da birate neku treću varijantu. Da li će to o čemu govorite biti moguće? Zapravo, da li će Balkan moći u tom kontekstu odlučivati samo sebi? Zašto da ne? Sve zavisi od toga da li Trump će ispuniti svoje predizborne obećanja ili ne. Ako da, znači postoji takva mogućnost. Vidim kako sada nervozna Evropa tim povodom, jer oni su imali svoje planovi, razrađivali ti planovi unaprijed, ne znam, na 5-10 godina, a sada treba da menjaju svoju strategiju i taktiku. Kako će se Evropa odnositi prema Balkanu s obzirom da je poznato da same članice Evropske unije imaju potpuno različite stavove prema zemljama bivše Jugoslavije, odnosno prema zemljama Zapadnog Balkana? Ja se nadam da Evropa sada će mijenjati svoju strategiju prema Balkanu. Ako oni nemaju naređenja iz Vašingtona šta da radi sa Bosnom i Hercegovinom, na primjer, ili sa Srbijom, ili sa Crnom Gorom i NATO, znači, ako nemaju tih naređenja, znači oni treba da imaju svoj plan, oni trebaju da mijenjaju svoju strategiju, a naročito taktiku, što za nas je vrlo važno. I to će dati šansu svim narodima na Balkanu sami da određuju svoju sudbinu. Najavljena rezolucija Evropskog parlamenta o Bosni i Hercegovini narednih dana, koja će se bazirati na raspravi o popisu stanovništva, ali još značajnije za Republiku Srpsku, bit će tema i referendum. Kakav bi rezultat mogla polučiti ta rezolucija? U Europskom parlamentu jeste namećena je ova tema i znam da bit će diskusija. Ja ću naglasiti dvije stvari. Tu politiku, znači i spoljnu politiku, određuju unutrašnji interes, unutrašnji razlog. Prosječan Amerikanac vrlo malo zna o spoljnoj politici, a on glasa. Ovo je prvi Trumpov mandat, on se u prvom mandatu, kao i svaki predsjednik, bori za drugi, tek u drugom za istoriju. Ja? To je znači jedan pravac, drugo, Amerikanci se nikad ne odriču ideje hegemonije. Dakle, sad je pitanje samo načina realizacije te ideje hegemonije. Vjerovatno da je taj neki privremeni izolacionizam, ja ga zovem privremeni, on će sasvim sigurno takav i biti, dok Amerika ekonomski ne ojača na unutrašnjem planu. Šta je danas problem Sjedinjenih država? Sjedinjene države žive od proizvodnje oružja, izvoza kriza. I to je taj militarni kompleks koji su objavili. Vrlo malo Rima, mislim ne malo, ali to je ipak najmoćnija država svijeta, ali daleko manje se posvećuje onim robama koje su tržišno orijentisane, čiji je plasman i prodaja krajnje neizvjesna. Znate, kad proizvodite oružje, onda imate poznato kupca, poznato tržište, sigurno plaćanje, lako je biti biznismen. Upravo je to ta hobotnica ekonomska koja ne želi tako lako da prepusti svoju ekonomsku vlast i Trump je udario na to. Postoje neki drugi interes, postoje neki drugi krugovi i mi ćemo vjerovatno vrlo brzo u narednih godinu, 2, 3, pa možda i prvi mandat gledati da li će, kako će ići ta izmjena
u tom nekom leadershipu biznisa. Gospodine Jakovina, gospodin Šolaja je pomenuo Veliku Britaniju. Hoćete li se složiti sad zapravo da je u Europi trenutno nepoznato ko je država broj 1? Donedavno je to bila Njemačka. Možete li sada reći da je još uvijek tako? Još više sada, nakon Brexita. Dakle, oko toga nema dvojbe, nego ima samo dvojbe kakva će izgledati Europa sa izlaskom, nakon izlaska Ujedinjenog kraljevstva. I ono što je, po mom mišljenju, najveći problem povezan sa izborom Trumpa, da je on toliko prihvatio Brexit kao dobar put, da je sugerirao, ili kako je počeo telefonski razgovor sa briselskim vođama, koja je iduća zemlja. To je ono što mene osobno... Upravo hoću to da vas pitam. Da li će on jačati vezu sa Velikom Britanijom upravo zbog toga što govorite zbog Brexita, a na neki način preskakati administraciju u Briselu? Da, gledajte, Europa će se morati redefinirati. Dakle, u kom smjeru? Zato što ostaje bez jedne velike članice i zbog toga što je... Dakle, time je poslana jedna vrlo neugodna poruka. Nakon ideje koju su Amerikanci lansirali, o kojoj su Amerikanci brinuli zapravo, bez obzira na stoljeća evropskog promišljanja u ujedinjenju i onome što smo mi govorili još od Karla Velikog ili slično, ta ideja na način na koju sada imamo je američki proizvod, barem u svom začetku. Amerikanci su se brinuli za njega, NATO i sve ono što je stvarano je bila zapravo izgradnja evropskog zajedništva kakvog smo danas gledali. Ono što je pomalo paradoksalno sa Trumpom, taj projekt je donosio rezultate i za Sjedinjene Američke Države. On je donosio, po mom mišljenju, rezultate i za evropski kontinent. Bio je mir, bilo je blagostanje u jednom velikom dijelu kontinenta. Napuštanje toga koncepta je pomalo problematično, ili o tome možemo razgovarati. Međutim, u isto vrijeme, kao što je ovdje bilo primijećeno i od kolege iz Washingtona, vi imate paradoks da Trump postavlja nešto što izgleda potpuno revolucionarno, nešto što može sugerirati da smo ušli u 21. stoljeće koje će biti drukčije od 20. stoljeća, jer su te ideje tako nepoznate i populizam koji je eksplodirao, ali je njegov kabinet, ili barem ova imenovanja koja su sada najavljena ili koja su potvrđena, su ljudi koji su daleko od neintervencionizma. Dakle, Mad Dog, Mattis je sigurno netko tko nije suzdržan što se tiče američkog intervencionizma, tako da, pa i konačno budući državni tajnik, tako da konačno imate jednu situaciju u kojoj on šalje različite poruke koje nisu samo America first i uvlačenje unutar Sjedinjenih Država. Međutim, kontekst je, ja mislim, problematičan. Kontekst je toga da on podržava Brexit, da u Europi imate veliki rast populizma u različitim zemljama, da imate beskrajno konzervativne vlade u Poljskoj, koja je dugo vremena se smatrala da će postati stup Evropske unije, što je sada pomalo poljuljano sa ovakvim načinom. I ja mislim, samo zadnja rečenica, ja mislim da očekivati od Rusije da će pokvariti odnose sa Kinom, mislim da Rusija prvo nema veliki interes od toga i drugo, ne mislim da je baš u poziciji da kvari sa svojim mekim trbuhom, praznim prostorom u Sibiru koji je već penetriran od Kineza. Mislim da Rusija nije u toj poziciji. Tako da smo tu još uvijek pred puno neizvjesnosti gdje se može slutiti jedna linija Trumpove politike, ali ona ne mora biti tako revolucionarna kao što smo vidjeli i sad u ovim razgovorima. Je sad ona revolucionarna ili nije, gospodine Jovanoviću? Još ne znamo kakva će biti. Ona je najavljena kao nova, kao antipod dosadašnje politike. I u odnosu na Evropsku uniju, i u odnosu na NATO, i u odnosu na Rusiju, gdje se najmanje izjašnjava, verovatno zato što je Rusija za njega najvažniji partner u prvim nastupima, ali i Kine, koju više vidi kao potencijalno glavnog protivnika, nego li kao zemlju sa kojom može da sarađuje i unapređuje odnos. Tako da još treba da sačekamo da vidimo šta će biti. Ali činjenica jeste da je on praktično stavio pod znak pitanja celokupnu spoljnu arhitekturu koja okružuje Ameriku. I prema njoj će se ponašati onako kako to budu zahtevali američki interesi. On neće biti samo u odlučivanju. Vojno-industrijski kompleks, onaj bezbednosti kompleks, bit će veoma prisutni u njegovom odlučivanju, čak i protiv njegove volje. On će morati i to da uvažava.
Ali će sigurno doći do promjena. On je napustio vojni i politički intervencionizam. On je napustio američku imperijalnu politiku. Biće i dalje prva globalna sila, ali neće hteti da kontroliše svaku tačku na zemlji, nego će se pogađati s drugima. Prema tome, vraćanje na podelu sfera uticaja, dugoročni obrazac za međunarodne odnose kroz par vekova će biti nešto što je novo. Ili da kažem, početkom prošle godine Henry Kissinger u svom članku koji se zove Vizija rusko-američkih odnosa u novoj eri. Prema tome, Rusija mora biti partner. Kakav? Onakav kako se Amerikanci s njima dogovore. Postoji nešto konkretnije, s obzirom da je Rusija oduvijek morala biti partner, jel? Bar je to logika nalagala, ali i nije baš tako bilo. Pa znate kako, neće biti istovjetni partnerski odnosi u okolnostima kada je Rusija bila orijentisana na vlastitu rekonstrukciju, ekonomski oporavak i da kažem na neke nove okolnosti nakon pada Berlinskog zida. Ili da kažem sada kada Rusija ima drugačiju poziciju, ambiciju, želju, alate, spremnost, volju i oruđa da se uključi na u rješavanje najviših problema ili najintenzivnijih problema u planetarnom smislu. Gospodine Jovanoviću, očigledno je da je Donald Trump počeo da realizuje u malim koracima, jer je tek čovjek stupio na dužnost, ali ono što je govorio je očigledno da više nema dileme da li će sprovoditi ono što je i najavljivao. Kažete mi, ima li Evropa, cijeli svijet, kako pišu mediji, osjeća se nesigurnim? Postoji li razlog za to? Šta znači to Trumpova nepredvidljivost? Prvo da se podsjetimo, da damo definiciju stvari. Trump, onakav kakav je sa onim vizijama u kampanji i sada kao predsjednik, je u suštini izveo jednu svojevrsnu političku revoluciju u Americi time što je osporio dosadašnju spoljnu politiku i unutrašnje, pre svega, ekonomske poteze i što je suprotstavio svoju bazu, on kaže narod, eliti, odnosno establishmentu, koja se osjeća ugroženom ne zato što je prozvana, nego što će polako da bude demontirana u procesu u kome on bude formulisao svoje stavove. Pitanje je da li će on u tome uspjeti. Jer je već osporavan tokom kampanje, osporen je i sada. Od čega to zavisi konkretno? To zavisi od odnosa snaga. Jer ta elita, establishment koja je izgradila svoju moć u svim oblastima života u Americi pa i u svetu, gradila se već 12 mandata raznih predsjednika i oni imaju svoje stečene interese i prava i oni se neće lako dati. Tako da će novi predsjednik biti okružen mnogim teškoćama, mnogim problemima koji će ta elita da mu stvara. Ne samo demonstracije, nego i razne druge stvari. A drugo, da se postavimo, nijedan predsjednik Amerike nije bio svemoguć. On je bio moćan, ali je bio okružen, morao je da deli svoju vlast i sa kongresom, a ovog puta će morati da računa i sa raznim oblicima obstrukcije koje će elita da na prvom mjestu? Ko će ga obstruisati konkretno? Ta elita će sprečavati prvo da on demontira naftu, onaj sporazum o Severnoj Americi sa Kanadom i Meksikom, a onda da demontira ovaj ekonomski sporazum sa Evropskom unijom. Istovremeno će se suprotstaviti povlačenju onog sporazuma sa Pacifičkog okeana, trgovinskog, koji je po njemu štetan za Ameriku. Znači, jedna je stvar proklamati želju i namjeru, a druga je stvar ostvariti, jer su na tom putu mnoge prepreke, a njegovi potencijalni protivnici bilo gdje u Europi ili drugdje nisu bez svojih moći i mogućnosti. Tako da je jedna situacija koja je poprilično neizvesna. S druge strane, on mora da uzme u obzir strategijske, dugoročne interese i geopolitičke interese Amerike koje formulišu drugi i daju predsjedniku. A to je da se Amerika postavi prema narastajućim uticajima novih oslonaca moći, Kine, ne samo Rusije, tu je Indija, Brazil i tako dalje. A najvažnije će mu biti cilj, zato se on i ustručava da daje negativne ocjene u Rusiji, da pokuša da Rusiju odveje od Kine. Gospodin Šulaja, evo ostavimo kratko još na komentarisanju unutrašnjih odnosa u Americi, apropo ovoga što je govorio gospodin Jovanović. Kako će se on moći izboriti, znači sa demokratama pa unutar svoje političke opcije, ali i sa agentima CIA? Kako ste vi razumjeli njegovo ponašanje? On je bio žestok kritičar
prije nego što je došao na tu funkciju, ali logikom stvari vrlo brzo, prvi dan ih je posjetio. Pa ovdje se mnogo govori o otporu Trumpa, zaboravljamo jednu činjenicu, ili nedavno izabrani predsjednik. Dakle, neke stotine miliona su dale glasove, naravno to američki izborni sistem, ni sama ta prosta većina ne znači pobjedu. Vidimo kako je to završilo. Na kraju kraja obično republikanci tako i dođu do pobjede. Sjetimo se samo Busha i Al Gora, prebrojavanje na Floridi. Ali to američki izborni sistem u stvari na neki način predstavlja jedan dvodomni sistem, jer to elektorsko tijelo označava prostor Amerike, za razliku od glasova koji znače neposredno broj glasova. I u tom pogledu Trump ima zaista podršku. Ono što jeste, potpuno se slaže sa ocjenom da je to jedna od karakteristika novog međunarodnog poretka, ne bih ga svjetski međunarodni se na neki način razlikuju u samoj terminologiji, ali je činjenica da ima nekoliko elemenata novog međunarodnog poretka, to je izbor Trumpa, bez sumnje, Brexit, jer danas imate u Ujedinjenim nacijama sasvim drugu konfiguraciju odnosa i odlučivanja. Britanija više ne predstavlja i Evropsku uniju. Imamo zatim neintervenciju Amerike u Siriji, to se odavno nije desilo. Da se jedna kriza privodi kraju, a da se Amerika tako aktivno ne uključuje. Šta je u stvari problem ovo što je rečeno da je ta hobotnica, biznis hobotnica napravljena, koja danas upravlja i medijima. To su informacije koje mi dobijamo. Jeste da Trump daje Americi jedan klasičan američki pravac koji se nekad zove izolacionizam, nekad unilateralizam, ali recimo izolacionizam, određeno povlačenje ekonomije na američki prostor. Amerika je i to u stvari ono što jeste novo u tom međunarodnom poretku, može se označiti kao, ako ne kraj, onda preispitivanje liberalizma i Vašingtonskog konsenzusa. Upravo i vidjeli smo sad nedavno i prije par dana u Davosu da se preispituje taj uopšte moderni, savremeni pojam globalizacije, da se preispituje narastajući populizam, jer taj liberalizam to ne voli. Prostite, samo se zaustavite na globalizmu, jer je prije njegovog izbora bilo riječi, skoro svi analitičari koji su govorili o tome, evo to je pitanje otprilike za sve moje goste, su govorili ne, SAD se nikad neće odreći ovakve koncepcije globalizma, ali ipak, evo kako vi govorite, nešto se mijenja. Ja sam rekao preispitivanje. Znači, kad govorimo o politici Sjedinjenih Američkih Država. Dobro večer, poštovani gledalci. U Aspektu večeras govorimo o novom svjetskom poretku i odnosu velikih sila u svijetu. Balkan između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Koliko sami možemo uticati da u obračunu velikih ne budemo kolateralna šteta. U studiju Aspekta večeras su Igor Davidović, bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, drago mi je. Vladislav Jovanović, srpski diplomata, bivši ambasador Jugoslavije, bivši ministar inostranih poslova Srbije. Dobro večer, dobrodošli, gospodine Jovanoviću. Miloš Šolaja, profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci. Dobro večer, gospodine Šolaja. Dobro večer i hvala na pozivu. I Tvrtko Jakovina, profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dobro večer, dobro nam došli. Hvala lijepo. Prije nego što počnemo razgovor o temi koju sam najavila, uključit ćemo se telefonom i porazgovarati kratko sa Đorđem Miloševićem, politologom i stručnjakom za međunarodne odnose iz Vašingtona. Dobro večer, gospodine Miloševiću, da li nas čujete? Dobro večer, čujem vas odlično, hvala na pozivu. Novi američki predsjednik Donald Trump stavio je interes svoje zemlje iznad svega, pa i dugogodišnjih savezništava. Cijeli svijet očekuje njegove prve poteze. Kažete nam kakva je atmosfera evo nakon nekoliko dana u Vašingtonu i cijelim Sjedinjenim Američkim Državama? U Vašingtonu je u ovih posljednjih par dana bila veoma uzrela atmosfera, iako je vreme kišovito i tmurno. Građani Vašingtona koji su u velikoj meri glasali za Hillary Clinton, preko 90% ljudi je glasalo za Hillary Clinton i na prošlim izborima nisu zadovoljni izabranikom njihovih sugrađana iz ostatka Sjedinjenih Američkih Država. Tako su pre 2 dana u velikoj meri izašli na ulice da protestuju upravo Trumpa, njegove politike i njegovu retoriku koju smo imali prilike da čujemo i pre izbora i nakon izbora se zapravo nastavilo istom tom retorikom. Ja očekujem da će prema njemu biti upućen veliki pritisak pre svega stanovništva iz gradova, jer njegovi glasači su opet iz velikog mera dolaze iz ruralnih sredina i Sjedinjenih Američkih Država.
Jesu li se prevarili oni koji su mislili da će biznismeni iz Njujorka promijeniti svoju retoriku koja je bila tokom izborne kampanje? Pa ja mislim da su oni napravili veliku grešku. Čitajući američke medije, mainstream medije, ovdje su ipak svi očekivali neku umanjenu, odnosno neagresivnu retoriku nakon stupanja na dužnost predsjednika Trumpa. Ipak to se nije promenilo i njegov govor na inauguraciji nam govori da zapravo on čvrsto stoji pri svojim stavovima koje je propagirao tokom kampanje. Najavljuje se taj neki novi poredak, odnosno prije svega odnos Amerike prema ostalim zemljama u svijetu i ta savezništva. Šta će se desiti na tom planu? Kakva su očekivanja? Da li je realno ovo što se očekuje u ostatku svijeta, a to je promjena kursa dosadašnjeg? Kao što sigurno sam vaši gosti veoma dobro znaju, spoljna politika Sjedinjenih Američkih Država se menja veoma sporo. Ona se menja, ali to je kao jedan veliki brod kome treba vremena da nema naglih skretanja po mom iskustvu. Ono što je očekivano, a to je neka Trumpova borba sa establishmentom, po mom sudu ne ide baš u tom toku, jer to vidimo iz njegovog izbora najbližih saradnika. Do sada su potvrđena dva člana njegovog kabineta, ovo je bivši marinci i generali iz roda marinaca, i ja mislim da i ostali kandidati su uglavnom deo tog starog republikanskog establishmenta. Ipak prema našem regionu može se očekivati neka promjena, pre svega iz razloga što generacija političara demokratskih i diplomata koji su pratili prvo Billa Clintona, pa onda Baracka Obamu i na kraju Hillary Clinton odlazi i gubi svoju funkciju. Tako da očekujem da ono što bi moj savjet bio političarima sa Balkana, pre svega iz Banja Luke i Beograda, je da pokušaju da uspostave što bolje kontakte sa novom administracijom, ali ne ciljajući na Trumpa i njemu najbliže ljude, nego na nove ljude koji će se baviti Balkanom. Profesore, hvala lijepo što ste odvojili vrijeme i javili se u Aspekt televizije Republike Srpske. Hvala vam na pozivu. Velik pozdrav. Evo nas ponovo u studiju. Gospodine Davidoviću, za vas prvo pitanje. Čuli smo profesora Miloševića i neke, ajde da kažemo, prognoze i puls taj koji je danas u Vašingtonu nakon najava da će se desiti nešto novo. Šta vi mislite, profesor Milošević je govorio između ostalog i o toj nekakvoj promjeni prema Balkanu. U kojoj mjeri bi se ona mogla promijeniti? Pa znate kako, ukoliko dođe do takve promjene, ta promjena će biti prije svega motivisana i, da kažem, određena promjena američkog interesa na ovom geografskom prostoru. Uveliko se govori o nekoj velikoj promjeni američke spoljne politike ili spoljnopolitičkog kursa gospodina Trumpa. Sigurno je da će do promjena doći, ali ne zbog toga što je pobjedio gospodin Trump. Do promjene mora doći po sili okolnosti zbog toga što jednostavno današnje prilike u svijetu pa i u Americi nisu istovjetne sa prilikama kada je izbore dobio nekada predsjednik Clinton ili, da kažem, prethodnik gospodina Trumpa, predsjednik Obama. Promjene su dakle prije svega neminovne i one idu prvenstveno zbog američkog interesa. Onoliko dakle koliko je Amerika jaka iznutra, toliko će biti jaka i prema vani. Biće jaka iznutra onoliko koliko se nagodi sa ključnim partnerima. I ako se nekada govorilo o onome o čemu se... Ko su mu danas ključni partneri? Pa znate kako, od pada Berlinskog zida u narednih 15 do 20 godina govorilo se o kolapsu ili o padu Sovjetskog saveza. A sada se govori o činjenici koja se zove Rusija na međunarodnoj areni. Prema tome, američki interes je da se dođe do dogovora, sporazuma, partnerskih odnosa i to nisu moje spekulacije. Riječ je o nečemu o čemu je govorio još i Samuel Berger kada je govorio veoma afirmativno o divnoj poziciji za početak novog milenija krajem 1999.